ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Presiden jong ka Hanyo Tribute Council uba Robert June Kharjarin ula kenno baka jingbam no jong ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban pha tokit ha ka Central Bureau of Investigation halor ka jingkenno bamsap na ka Saubhagya scheme kadai namar baka Sarkar ka Shepting yo baki jersey bamsap ki baladon lepa hapo ka tanat sam boarding jong ka jilla kin pau perthai bat kin pinle arang hi ya ka Sarkar. Haga jinya keren bat ka Batisi TV uba Robert June Kharjarin ula ong baka bamsap hapo ka tanat sam boarding kala dep pau tengkreng nadu ka por bala khot ya ka tender na ka benta ban pentrei ya ka ni ka scheme hapo ka ni ka jilla Meghalaya na ka bawanra ya ki kendon ki ba penkhang lat sendon ya ki kontraktor ban yeshim benta haga jing khot tender bat ki ba aila tang ya ki kontraktor nabar ka jilla ban khlidor ha ka ba thep ya ka tender Shushu lo ongru baka jingthong jong ka Sarkar ye ka jingto okit kamdon jingmut AA Satya hanrei ka babhae kalong ban IT baj ye ka jingto okit ha ka CBI khnang baka jingkno bamsa persya yo menteri ka tanat sam boarding u James PK Sangma nang tadi persya ya u CMD ke MEECL bat kiwei ki badan kti kindup pau perthai mengiyo ye ki kot kislang baka ai ni ladap UI bagadon ka jing suba bamsap mo kumba kalong tan ni habon siom baga di jing suba mar minum parla ban ong kumlum lo ti hadin mengiyo ki kot kisla kamtam ha so ki askim ni UI bagadon kata ka jing le klumar jo tanat ni mesia ha beri baga jing ai yang tuwa jing pentri kam ni kong du ni UI kat kum ki kot kisla mengiyo lomba ya kan ini skim lah terluas ki lokal kontraktor kita tongki bakin tri hai jong ibor no kidon ki lesi kan longkum asam lah pun kidon ki kontrak work ki air kolak sam kolak sikru runtam ta ti hadat andre hadat katapan ki lemno ki klub no ya baro kini ki ya baro kini ki kam tang arteli ki package si jente hel package bat karo hel package packaging bu eta ki condition ruki bu khanang ba kini ki lokal kontraktor ruki nomla shuban parspil bu ite kendon ti habokut ki don tangki company naba ki bala ban parspil ada kam buat kaba semua mo ya so ki ak long ba kumbangi iya ki la patai ko bor kumbangi iya ki debate ki ba ki mele ki keren bagi jipan saya Sarkar legislative assembly ko long ba la theptam ya kata ka dor da sampho ban 100% ngim haman ki kam ni yosno boy don ki bathep bilum don ki bathep apa pat lada kiuru resi we are percent reha kan ni nomor badon tang ki company na bar ki bala ban thep ne kam la thep 100% ban rup se phini inquiry issue yang so kia inquiry issue la tip sai tu bakal don ka inflation kalau don ka abnormal inflation jongka tender pin kuali yu shupan tang ya NIT kat no ka NIT la ni notice inviting tender ka pan ya ka cost but pan ya ka work order ba fi issue chikin ka atli company kat no dakarit yu fi issue tang ta tip la ka don ka abnormal inflation ti what la hot ni haban up kum ki beri bos kontrol ya kan kum ki imlang kesalang ya haban up ya kan baring ya haban up ya ke prosecution ya haban up ya ke court bahkan hari relatif lupa ta simple thing so sim tang ya kan IT but sim tang ya tendar ke baik relatif ta kat no inflation rate kam de kam ka ba jual so bakiam ta smart metering kum ki kot keselang ilak ba khandai hajar hadin pat dala keren ki pen hiar lai hajar sipang khandai sipang lai ki sei to smart meter sipang bentri selong sipang bentri no mentala sujit kinu kisnong ki ba khamjam kinu kisnong ki ba kira pa snong ki duna ya kajinang cingtip sulit implement su jupor anta ya smart meter kidon gitu kijing keno jongki staff jongki employee ba kata kajing thit i komputer ba changdo ar thoja la thit silak ro pet itu ki press statement nak por ini inquiry issue itu ki inquiry ke ditang ka normal prosedur
sudah tangka formal prosedur ke bahaban le namar claim inquiry ni suthu ka an kam sha man rai rem yo tian rai kalau syai bakadon ke jing pen kam baklai bisa di kata di ke benkong ke arpat ke longba beli kimpa CBI kimpa yang CBI kumbaong api ba beli kemnut dan pa CBI namar dadong sedong la pau syai how beriu bom dan ya gajina gajing tip perlu compare tang ya gen IT berwok berkatendar latip teh kat 0% ke kiu kata rid ha bodi berka sabakian latip la syai teh tang taru di kimpa kanang ke CBI na boleh ki sung thu syai bakim la kontrol ya CBI mentah ki thung ni gen bari kene gen bari hana ba gen bari bandal gen bari kata inquiry yang akan pak biang sarkar. Kemudian kan ni inquiry kan penting juga sarkar, ia kajing bom kelop, ia bisa dah kita kot dengan sarkar ni. Kemudian ke sarkar kan dia bisa per sarkar. Batang hadin kata lese ke sarkar kan sa lese kan IFR lah ni kan hakim. Tingim ngim UI bahkan poi saya nak do besdang. Hari ke basungsi buat kalau baka allegation ke dia power minister, ke allegation ke dia CMD. Mereka bersungsi kalau ki MDA partner lalu ke UDP, SSLP, ki PDF, ki WKW ru kim trek ban syam agresif tan ki apa ya ap yang kata inquiry balai banai mental jan kembong phila jan dap ru khos ni tam utu charman benengkong uklam trek wan show uni charman ba aru om bangan wan uklam bar stang kata inquiry do minta kumbayo iya kini ke ti habakut hi nakalian ngajungi ni la WI lupa bahkan ni ka don dia kajing padon kam bakalaya bisa baik ba ke bu jing ya MCL kajing bu jing ya MCL kaposh kajing jong baik ba marabakut menu basiu bil ladik baik ba kumbo phis UI mta ka don ni iko metering bil ki baik ba ki mat jing kata kajing kiu kan sana bil ladik kadai kalau abnormal hagi cakap di kini di ki ba kumbang ong piang kini di ki ba wan ra yu dak jeng keli khrau bai kan so ta kai MCL ga diga wei nak kitna ki badon kam ha du kata nama beli ka electricity la ni ki energy ni la shim menta kum ka basic necessity ka jing dot kam ha bru ki babun ki biru ki mla shu ban implement bala ki nong bala ki bahap 3 dot kam ka la ki nong 3 welding ki nong 3 karkhana babun ki biru ki ba habban panon kam ya ka la pinu mla shu ban ya phaiden sha juk bombati sha juk syarak ka thimta ni nong la ni habban panon kam ya ka la the pin yet check ki source of electricity ki baram ki solar ki tika MCL ka diga wei na kitana ki bangi habban sim kum ka essential department jongga jelai beroi tila da ki privatize la ki atem ban pensaram ya ki MCL kumba ki pensaram ya kan ya mau mulu cerah simen limited tekan poi ka jinge ki pa mentang ki lamat jinge tila da kan don saka semi privatization na kan don privatize mah bakut ki MCL la da kam la su ban siu ki ram ki jongka la da kam la su ban kit kli ya kini ka jing pensaram jongga nek sarkar ta haban dinong ka haban su benda tidak la benda menu ban jenjang kawan privatization gini kipai ba mentang ada singin ngisiu bailat sanspa andruspa sebenarnya kata kapol ya singi haban siu arlah ajar sebenarnya dawan privatization tikan di ke ba nya tentu biang saya isin khamtam kini ki MDA partner badon badga sarkar bahadi haba kani ka allegation hadu muta kadi power minister kadi ya MCL kadi ya CMD ti bali pihak punya daya ta kani ka inquiry wala da sedang ro MUI bukan position do bro MUI kani kan inquiry kan please kita ka report ka sarkar kan bisar kata hadu bisar sarkar la kut suara ni atem tikbo ha bedi bat ka allegation lan ni jing keno ba don ka misuse of fund lan ni ka don ka jing bang club ha bedi bat ka bisa jong ki ba na ka tanat MCL na sebut ba tadi benar khalid lo tu kan bari kemudian kam mentang lo sarkar ka di pen thum direct na CBI bari ngam i dan jemut hai hero em ya ta kan bari nomor stangkat no ta kalai panai lakut salai panai kan penting biang salai panai nomor
at the end of the day kung bangi og by pi ka allegation ka day the way mun start ya CMD tingam yo ipa sarkar kan no rela daga poi sa CBI kala no la ka